RNIDS od svog formiranja vrlo aktivno radi na promociji nacionalnog domena. Oni vrlo pažljivo osluškuju zahteve korisnika i u skladu sa tim formiraju svoju poslovnu politiku. Pre par meseci, RNIDS u saradnji sa ovlašćenim registrima je započeo sa akcijom paketske prodaje domena. Ovi paketi su podeljeni u nekoliko kategorija i to brand namenjen za RS i ko.rs, zatim tim za .rs i org.rs. Tu su i smart paket namenjen obrazovnim ustanovama, a on pokriva i RS i edu.rs i naravno paket namenjen fizičkim licima koji pokriva RS i in.rs. Kupovinom ovih paketa stičete 2 domena, ali ostvarujete i popust od 13 do 25% u zavisnosti od paketa. Na ovaj način štitite ime ili sopstveni brend od maliciozne konkurencije, ali u isto vreme omogućavate ljudima da vas lakše nađu kroz pretraživače. Panet kao ovlašćeni registar nacionalnih domena svojim korisnicima nudi različite pogodnosti. Pre svega na njihovom portalu možete samostalno izabrati sve usluge koje vam trebaju i sve to platiti preko interneta. Panetovim korisnicima su na raspolaganju mnogobrojni CMS-ovi koji im omogućavaju da svojim sajtovima dodaju različite funkcionalnosti kao što su blog, forum itd. Ono što odvaja Panet od ostalih je odlična tehnička podrška i briga o korisniku. Na svaki mail će biti vrlo brzo i detaljno odgovoreno, a željama korisnika će se izaći u susret do krajnjih granica. S obzirom na sve ove pogodnosti, ukoliko razmišljate da registrujete svoj domen, mi vam predlažemo da prvo pokušate to preko Paneta na adresi www.panet.rs.